फाड़ दिया भाई। ओ भाई। Then I'll go and drink wine. I'll go and celebrate. मेरा दोस्त ने देख देख के लगेगा तो मोबाइल चलेगा तो कैसे अच्छा नहीं होगा गुड Good. Yo exam day bilag naje jotono fire sabai jangma आंने डेली yeah Rakesh boy seeing you after so long days back मैं बस पूरे भाई कैसा 419 ni boys hongwe Yeah, boy, I'm so good now. Delhi, I see. department for nai lege ready How's the Thailand? exam day bilag or naisi sinate oromia sera oro naisi to mai chike matai rokse uglo 1 hour later. how was the exam how was the exam how was the exam Good. good इन्हीं मार how was the exam ओ भाई एकदम फाड़ दिया भाई oh boy how was the exam huh how was the exam secretary मेरा दोस्त ने देख देख के लगेगा तो मोबाइल चलेगा तो कैसे अच्छा नहीं होगा गुड good fantastic Just now my exam got about. how was your exam Robbie Singh how was your exam it was good or bad Very good. very good I wrote only one answer. looking and writing right looking and writing I'm looking and writing from phone and I some then from my notebook. Now then I'll go and drink wine. I'll go and celebrate. सो अभी हम मेरे दोस्त के साथ फास्ट फूड खाने के लिए आए हैं कैंटीन में। इधर कुछ खास नहीं है, तो चिकन चॉप वगैरह है, चिकन पकौड़ा वगैरह। तो हमने लिया रोटी और चिकन पकौड़ा। सो अभी घर जाने के लिए रेडी हो गया। इधर राहुल उसका डोर लॉक कर रहा है। सो अभी हम जाएंगे की वॉचिंग द ब्लॉग। 2 hours later. so finally now so was up okay kuyang bike bazar naje that's my bike and that is my father's bike so what I will mushung dong I'm alone at home so I'm cooking chicken I'll show you now wait take it out guys chicken video okay all prepared now of my so mari share so me blog khain to mone me to video ri malia ekta jinis phunu jana jong no anta front ba video khai jong do so asu mane zoom hai doka so here is my new helmet I'll show you check it out exor ni size ke L new mo blogging phanyai ik mo agi rong na yor ko mo tong agi ni mo pula pai mani bega mo free ma se mo to an ba ron simo mo bani so total 1 2 3 4 5 helmet ng no la de pa ro mani to ma so ke dinim blog no oron en khasinai tinate kon video shoot khasini kerika or bongza ta no bismu se so ke next blog no malai le tap tak le bye bye thank you for watching